Kia ora te iwi e haere ake nei I te karere karamui mui ana te marae o rāke I te kura wāhine I te rānei. Ko Sharon Hawk, te tai tuara I a rātau mahi I roto I ngā tau, te pūtake o taua karamui muitanga. Ko tohu e te rangatiro o Ngāti Awa, ngai te rangi Ngāti Mani a poto tūhou rangi hoki a Joe Harawira, ki te tohu a taia a Kingi Tiare, ara, ki te King's Service Ora. Me ngā whakataetae kapahaka a rohe o Tainui me rangitāne, ka tū a Anei rangi whakatāne. Kei ngā whare kōrero o te motu tēnā koutou katoa. Kua tohua te rangatiro o Ngāti Awa, ngai te rangi Ngāti Mani a poto, tūhou rangi hoki a Joe Harawira, ki te tohu taia a Kingi Tiare ara ki te King's Service Ora. He mea whakamānawa te pūkenga rau o te ao mātauranga, o te tiaki taiao, o te kapahaka anōra hoki, e tōna rangatira tonu e te kāwana tianara, I te hui nui, I tū ki te whare o te kāwana tianara, I tāmaki makaurau I te Anei, Anei, te pūrongo a Heroini a Waikato. To receive the King's Service Order, Mr. Joe Harawira. He ngā kaumara ai kua aua atu ngā tau e hāpai ana I ngā iwi o te motu. No te rangi nei tohua ai te kaumātua, kai a ko pū Kōrero hoki ki te tohu tāia a te kingi I ngā tohu tahu hou, 2021. E pupu ake ngā kare a roto te rongo taku ingoa, me tēnei o ngā whiwhinga. Me te mōhio ahakoa ko homai kia hau, e whakakanohi I waku nei iwi, waku nei hapu. Kua aua atu I te whā te kaumāri matau te uri o Ngāti Awa, ngai te rangi, tūhaurangi, Ngāti Mani a poto hoki, e whakapauka ana ki te mātauranga Māori, te tiaki taiao, me ngā mahi arehia. Roti kaumaono tau a hau I roti te ao mātauranga, ka puta mai I te ao mātauranga, ka haere tika tonu I roti te ao taiao, te mahi te taha o te papatawhai. Ko ira ka ara mai e rao ngā pūkenga anō, tēnei mea te pūrākau nā atua te taiao nei. I whānau mai a Joe Harawira I whakatāne, nā wai ka haere ki te kura o Tīpene, I mua I tōna whakeekinga ki te ao mātauranga. Mai I Tīpene ka haere ki te whare takiura, ko te tahi o ngā pūkenga I ako ana I au I te kura o Tīpene, tēnei mea te Kōrero pūrākau. Ka uru atu a hau ki roti I te ao ako, ao mātauranga, ko ira tētahi o nā pūkenga I ata whakamahia I roto I taku karahe, taku rūma. Ko te whakaatu o te kōrero, o te tinana, te oreori o te reo, ko ira te mea ngā kaunui ana ngā tamariki Māori. Nā wai ia, ka huri ki ngā mahi tiaki taiao I tōna tūranga hai pau mo te papa atawhai. I reira ka whitikina te hono ki ngā iwi o te motu. Ko ira ka ara mai e rao ngā pūkenga anō, tēnei mea te pūrākau nā atua te taiao nei, te rongo I te manawa o Papatuanuku, te hi tako o Papatuanuku. Ko ira ngā kōrero, e kōrero hia ki ngā Pākehā, ngā kaimahi o te papatawhai. Kia rongo mai rātau I te manawa o te whenua, o te rangi, o te ao tūroa. Tūia, he tohunga hoki I te ao kapahaka, he kai tātaki o mua no te whare wānanga o Waikato, he kai whakawā hoki ki te matatini. Iau e tamariki nohi, wau te pupuri, te pane koti o taku māma, haere ki wana prakitihi, ko ia te kai tātaki o tētahi o ngā rōpū I roto o Whakatāne Māori Youth Club. Ka puta mai I te kuru o Tīpene ka haere tika tonu ki te whare wānanga o Waikato. I reira Timoti Karetu, Hirini Melbourne mā. E hea ke ngā wā kua tuku a Joe Harawira, e nei momo tohu ki ngā rangatira o te motu. Engari tai mai ai ki ai anō, e horo kuku, te whakai atu ki tēnei tohu rangatira. Ki te whakarongo ki tō manawa, kaua ko te hine ngaro. Me whakarongo ki tō manawa, mā te manawa e arahi nei a koe I roti I te tika, I roti I te pono. Tō whakapono ki a I o matua kore, he mea nui tērā.
Hei te maramau mei, ka tuano ngā tohu nei ki whanganui Ātara, he roni Waikato, Pukaea. Ko te paina e te whānau o iri te kura, te tohora i pai ki uta i te rohe o Waipiro i te Tairāwhiti te taurua mano te kaumā whitu ki te ingoa o te Naiti o Pūrēhua. No ko tatanei, ka toro atu te iwi nei ki te papa i te whanganui Ātara, ki te whakaokawa i te ingoa o taua taonga a Tangaroa. Te mutunga ke mai nei o te taonga mō Wāhanga, o te taonga māpuna. Kare tino ki te tēnei taonga nei I te ao. There's only been 7 strandings and 6 of them here in Āperira, and this is one of them. Ko ngā uri o pai kia tēnei te hara mai nei, kia ta paina tēnei tohora ki te ingoa Māori, he ngā whakamaumahara I tō rātou kuraua, ia elder te reo. Ka tohua te ingoara, te Naiti, the Knight in shining armour, o Pūrēhua, ko Pūrēhua te ingoa tūturu mo te ākau o Waipiro. I ki te atuatahi tia tēnei tohora e Henry Travers Kippat Island I te tau kotahi mano e warurau e whitu te kaumārua. Tai atu rā hoki ki te mea I pai ki uta, ki o tākau I te tau rua mano, rua te kaumāwhā. I tai mai I te tau rua mano te kaumā whitu ki te ākau o Waipiro ki raro o te marae a iri te kura. I taua wā, kāre te ao I tino mōhio, he aha tēnei tohora no te mea kāre kite I te ao. It's extremely rare, so we have never seen the species in the wild, except maybe ones of California, but never been published. Nā I toro atu te ringa o te iwi ki te whare pupuri taonga ki te papa Tongarewa, hei tau toko I te kaupapa. Nā rongi te whanaungata me te mahitanga, ka whakarohia rātou nei te hapu, te iwi rā o te whanau iri te kura Ngāti Rākai, me ki Ngāti Prau Nui Tonu, kia tiakina nei tēnei taonga nei I te papa Tongarewa. Hai te wātonu nei ka noho mai te Naiti o Pūrēhua ki konei ki te papa, engari ko te wawata nui ia. Ka whakahokia ki ngā iwi, nā rātau tēnei taonga I tapa. Kōrero mai, koe rā te whakahau e arahi ana I te kaupapa hauora wāhine ki roto I te tai tokerau e aro nui ai ngā wāhine ki o rātou hauora. Aha koa, ko te aro turuki I te rerenga putuputu o te toto, ko te aro turuki rānei I ngā tohu tuatahi o te mate pukupuku, o te aha atu rānei o te aha atu rānei. E marama pū ana te karere, ara, kau e tatari, kōrero mai, nei rā a Harata Brown. This is our whare tangata. It is the boom. Tiakina te whare tangata, te kuaha ki te ao mārama. If it plants in here, it grows a pepe. Women, wahine don't realise what they don't know, and they assume what is normal for them is normal, and it's not. So the purpose of this is to start the conversations. Our theme today was Kōrero mai, and that's what we want. Come and talk. He karanga ki ngā wahine kia tāwharautia te whare tangata me te hauora o te tinana o te wahine. So the whakamā or the past experiences, having bad experiences or feeling not being heard, that they can't come and ask again or access other people to talk to about it, is a real commonality among our whānau. This is our Bessie model. Ko tā te tauira nei he whakātu I ngā tohu o te mate pukupuku ki roto I te uma o te wahine. I work with the underscreened and unscreened wahine in our community. I try and encourage them to come along and get their breast screening done. Our rates have increased as well. We're up at 70% of our wahine being screened, which is great because it's early detection saves your life. Ki kai tāia nei toro ai te ratonga o te hauora o te hiku o te ika ki te hapori tonu, mai tēnei te whare o ngā hōia. What we're seeing is a lot of our rangatahi as well, our young wahine aren't coming to access talk around sexual health and well-being or accessing those supports just genuinely because it's not so open. So we're seeing a lot of women putting up with abnormal uterine bleeding, that's bleeding from the womb.
that is causing them difficulties in their lives. So we're trying to find solutions now in a more patient-friendly way. Our long-term goal is to eliminate cervical cancer. And so by having HPV immunisation for our wahine and also our young boys from the age of 9 up to 26, and also to have the HPV self-test is all helping to eliminate cervical cancer. E mana ai te kōrero, te wahine, te whenua, ora ai te tangata. Harata Brown, te karere. A muri ake i ngā whakatairanga e kare mā ko ngā whakataetai kapahaka ārohe o tainui waka me o rangitāne ka tū a enei o rangi whakatānei. E tiwi hoki mai anō ki te karare I tēnei rā, nā, ka tīmata te whakataetai kapahaka ārohe o te waka o tainui I te rānei, e maha ngā kapa me ngā kai tautoko, ka whaka ngā ue I te papatū waiwai a ngā rā e rua e tūnei. Kei wainganui te marea o na karangamaha a pōtaka maipi, kia whakawhiti atu tātou ki aia I naia nei pōtaka kai a koe te wā. Tēnā koe te manahau ai, kua kite koe, kua ki te wharekai o te papanui mo te rangi tuatahi o te whakataetai kapahaka ārohe o tainui waka. Hei a pōpō ka tū ngā kapatua, pērā I te pau o manga tāwhiri me mō tai tangatarau, me etahi o ngā rōpū hou, me ngā rōpū katahi anō ka hoki mai ki te papatū waiwai o tainui waka. Hoi anō I tēnei rangi, ko waiho o mā Ngāti Wairere hei whakatūwhera I te kaupapa. O he tika me tū a Ngāti Wairere ki te whakapuari te kaupapa nei, no reira I runga I tērā whakaaro ai. Ia, he tika rā kia tū a Ngāti Wairere ki te rāhiri atu ki ngā tangata katoa kia hara mai ki te papanui, ki parikirangi, ki te whakakau I raro I te maru o tēnei kaupapa ko te kapahaka tēnā. Ko te kaupapa nui, ko te kapahaka, ko te whakakotahitanga o ngā iwi katoa o tainui waka, I raro I te kaupapa kotahi. Ngā iwi katoa o te porotaka na matahi, e whakapapa ana ki a tainui waka, no reira ai. Koina te kaupapa nui. No reira, ko tainui tēnei e whakameki, e whakatūwhera ana ngā kuaha hei te tau e tū mai nei mo te matatini, kei te whakarite-rite tonu mo tērā? Kei te whakarite-rite tonu tātou, mātou, mō tākiri tū te matatini, rua manorua te kaumāwhitu, ka tū ki hopu hei a pepuere a tērā tau. No reira, koinei, te kaupapa o tēnei wikene, ki te kowai ngā kapa o tainui waka, ka eke ki te taumata, ki te tū hei, ki te karanga, ki te tuku I te reo karanga o tainui waka ki te ao whānui. Your favourite pick for tomorrow? Hard to tell. It's going to be awesome. I know the usuals, Mortai, Iti, TPM, but let's have someone new, surprise us, just surprise us. Ka pai te mahi a pōtaka maipi tainui waka, nā, e whai whakaaro nui ana te kapa o te whiri kōkō o rangitāne ki o rātou tai pakeke I a rātou ka whakarite-rite nei I a rātou anō, kia tū rātou ki te whatārangi o tātā whāinga I te whakataetai ārohe o rangitāne a pōpō, kia tahuri ake tātou ki o tātou hoa o Taiuru News. Kei te whānau, tēnei tō whānau, whānui nei o te whiri kōkō mihi kawatu nei kia koutou. When we went and visited Koro Clary before his passing, Auntie Teresa here, when she replied to us, she sung a beautiful waiata from Te Hāhi Rātana. We thought it was appropriate to come full circle back to that and start with that component of the waiata that you sung. No te ono marama ki muri I hinga tā mātou pau. No reira, koinei te wā kia whāriki I tērā o ngā mate ki mua I te aroaro.
tākirikiri nei ngā tau wharewharenga o te ngākau no mātou te maringa nui kia tuku i tērā waiata ki mua i tōna whānau heoi i tino rongo a roto i te pauri, i te mamai, i te timatanga o tēnei kapa i reira Koro Clary e tunu kai ana, e aki ana i a mātou kia haere tonu. Kuia hoki tētahi o ngā kai tohu o te kapa i ngā rā mua, e noho ia ki mua i a mātou, ki te ki me pēnei, me pēra. No mātou te maringa nui i reira tērā hunga kaumātua kia arahi a mātou i roto i te tika i te pono. Nā reira e tino moke ana te whare i tōna korenga. Kua hoki ora mai ngā kaihaka, kei te hia kai tonu rātou, ko te painga ke atu tērā. Do you want me to look up? We'll just go right there. Ka hoki aku mahara, rua takau tau kimuri, kare pēnei te āhua i tēnei rā. Kua rereke, kua kaha tātou nei tamari ki te whai, nei reira he ora ngāno i nei rā. Ko te taumata o te piringa, he taumata pēnei, ka whakarere atu au ki te rōpū o ngā pakeke, pera ki te whirikōkō, piki ake te taumata. Engari, kua tau, he tino tau te wairua o konei, ka runga hau te aroha, te whanaungatanga, te whānau anō hoki, miharo tēnei kaupapa. Kia kahara ngā kapa o Tainui me o rangitāne a e ne rangi whakatānei. Kāti ki te whakataitai whutupōro wāhine o te Pacific 4 kei Amerika e tū ana i tēnei wānei. Kua Paraire e te kapa mamaku te whakangungu a te kāpene i tēnei rānei. Kia whai ke atu ai he tikanga Māori e whakamahia ane te kapa te kupu whakanoa me tā rātou ki ake he hiki te tapu, he whakawhenua i te tangata, he whakapiki i te wairua mō ngā kēmu keimua i a rātou. Hei tā te kai o ko tuarua Simon Kneebone ko te whāinga ia kia hono te kapa ki te whenua hō me te maupū mautonu ki te whenua take. Hei tā te kāpene a rua hei dement, he tikanga mana nui tēnei, hei rangi tā miro i te kapa kia toi poto rātou, no rātou kei tā wāhi. Hea hai, ki te whakanoa i te tapu, ki te whakanoa anō hoki i te mauri o te tīma, ia mātou e hāngai whakamua ana ki te kēmu nui e heke mai ana hei a pōpō. He mea hau tēnei mo tō mātou tīma, hoi anō e hara i te mea hau mō mātou e matatau ana ki o mātou tikanga Māori. I rangona i te mauri tau, i rangona anō hoki i te wairua tau i roto i te tīma, ia mātou e titiro whakamua ana ki te wero e heke mai ana hei a pōpō. Hei a pōpō, ka tuki ngā mamaku ki kānata ki Kansas City, ko tā rātou tākoro whakamutunga tēnei o te whakataitai, ana ka tūki a Hitreiria i te tai paki a Tairāwhiti. Koe rā te tākoro whakamutunga, a Hitreiria ki te tai paki a Tairāwhiti. Hei muri ake i ngā whakatairanga e te iwi ko ngā Huarere o te wā. E whai ake nei te iwi ko ngā tohu Huarere. Kōrero, o ne hera.
mui ana te marae o rāka i te kura wāhine i te rānei. Ko Sharon Hawke te tai tuara i a rātou mahi roto i ngā tau te pūtake o taua karamui muitanga. I roto i enei rā e toru nei o ne takotoa nei tōna marae i o rāka e ko tai atu ngā hoa me ngā matamata huanga no iwi ke ki te whakakanohi i ngā kaupapa ngā horopaki me ngā wāhi i reira rā ia a Sharon e mahi ana i ngā wā o te ora. Ara ko ngā ho whakaari ko whakaata Māori ko te reo tātaki, tainui, ngā puhi, te maha o ngā iwi, tai atu rā ki ngā hoa o te rāngai waka ama. I tai a tinana katoa atu rātou ki te kawe ake i ngā mihi i te aroha me ngā kupu whakamutunga. No tēnei rā toru nei i whakamānoa tia ai ana mahi nui katoa e te iwi whānui o Ngāti Whātua o tira e te tini ngero ngero. Ara i tēnei i tōna rā nehu. Hei whakatepe ake i te karere Anei te mai aroha ki aia kua tahuri atu nei ki tua. Te take.